Reka tubashimire abakunzi bacu aho muherereye hose, tukomeza kubifuriza amahoro y'Imana. Muri aka kanya rero turavuze tuti reka tubagezeho itangazo rishyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Umuryango w'Ibihugu 7 bikize ku isi. Ni itangazo ryasohotse mu minota mike ishize, rigaruka ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, bagasaba ibintu bitandukanye birimo kuba M23 yava mu duce yamaze gufata iri gucunga muri aka kanya. Bagasaba kandi yuko abadiplomate bari Kinshasa bakomeje kugenda umutekano wabo ujya mu kangaratete, guverinoma ya Kongo yabishyiramo akabaraga, ndetse bongeye kugaruka kuba M23 yaba iterwa inkunga n'u Rwanda binyuze mu ngabo z'u Rwanda. Rero turavuze tutireka tubagezeho iri tangazo kuko urumva ni ibihugu bivuga birikijyana ku isi, niko umuntu yavuga. Hari byinshi rero batangaje nibyo tugiye kugarukaho, tugerageza kugenekereza mu Kinyarwanda ibyo bavuze. Batangira bavuga bati we the G7 foreign minister of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom and United States of America, and the High Representative of the European Union strongly condemn the Rwandan-backed M23 offensive in the Eastern Democratic of the Republic of Congo, and particularly the capture of Minova, Sake, Goma. We urge M23, the Rwanda Defense Force, RDF, to cease their offensive in all directions. We call for the urgent protection of a civilian. Ugenekereje mu Kinyarwanda aka gace gatoya baravuga bati twe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya G7, ni ukuvuga ibihugu birimo Canada, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tunahagarariye Uburayi bwunze ubumwe. Nitwemeranya n'u Rwanda rukomeje gushyigikira M23 iri guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, harimo gufata Minova, Sake na Goma. Turasaba M23 n'ingabo z'u Rwanda kurekeraho imirwano mu nguni zose. Turasaba umutekano w'abaturage. Bakomeza bagira bati we also call for an end to all direct and indirect support to the M23 and all non-state armed group in DRC. This offensive constitutes a flagrant disregard for the civilian and territory integrity of the DRC. We also condemn M23 intention to continue expansion into South Kivu. Dusabye kandi ihagarikwa ry'ubufasha buhabwa M23 hamwe n'indi mitwe iri mu burasirazuba bwa Kongo muri DRC. Ibi bifatwa mu kuvogera ubusugire n'imipaka ya DRC, kandi ntitwemeranye n'umugambi wa M23 gukomeza intambara muri Kivu y'Amajyepfo. They continue. This latest M23 offensive has led to the dramatic increase in displaced civilian in Goma and across eastern DRC. On top of the displacement of hundreds of thousands of people since the start of M23 offensive in January, we deplore the devastating consequence of the renewed M23 and RDF offensive, worsening already difficult humanitarian condition. Intambara ya M23 yongereye umubare w'abasivile bava mu byabo muri Goma no mu tundi duce twa Afurika twa Repubulika Iharanira Demokarasi tw'iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guhera muri Mutarama twabonye ko ingaruka z'intambara nshya ya M23 na RDF yateje ibyago, inabangamira ubusugire bw'ikiremwa muntu. G7 foreign minister call for the rapid, safe and unimpeded passage of humanitarian relief for civilian and reiterate that humanitarian personnel must be provided assurance of safety. We urge all parties to return to the negotiating table and honor their commitment under the Rwanda process. We urge the M23 to withdraw from all controlled area. We also urge all parties to full commit to a peaceful and negotiated resolution of the conflict. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya G7 isabye inzira yihuse y'ubuzima ku basivile kandi bitanga umutekano usesuye ku baturage.
turasaba impande zose kugaruka ku meza y'ibiganiro hagakomeza gukurikizwa inzira y'ibiganiro bya Rwanda. Turasaba byihutirwa M23 kuva mu duce iri kugenzura. Turasaba kandi impande zose kumva neza inzira y'amahoro n'ibiganiro nk'uburyo buboneye bwo gukemura ibibazo. We reiterate our full support to the United Nations Organization Stabilization Mission in the DRC, MONUSCO, to protect the civilian and stabilize the region and call all parties to respect its mandate. Attacks against peacekeeping personally are sincerely unacceptable. We extend our deepest condolences to the family of the fallen peacekeeper of MONUSCO and the Southern African Development Community Mission and the Democratic Republic of the Congo, SAMI DRC. Twemeye ubufasha bwose ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO mu rwego rwo kurinda abasivile no kugarura umutekano mu karere. Duhamagarira impande zose guha agaciro inshingano zayo. Ibitero ku ngabo ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro ntabwo zikwiriye. Mu butumwa bwo kugarura amahoro ntabwo bikwiriye. Twihanganishije imiryango y'abakozi ba MONUSCO na SAMI DRC bitabye Imana. We strongly condemn all attack against diplomatic mission in Kinshasa. We urge the Congolese authority to take all appropriate steps to protect diplomats and the premise of diplomatic mission as is their responsibility in accordance with international law. Nitwemeranya kandi n'ibitero bikomeje kugabwa ku badiplomate i Kinshasa. Turasaba guverinoma ya Kongo gufata ingamba zose zishoboka mu rwego rwo kurinda abadiplomate n'ubutumwa bwabo nk'uko ari inshingano zabo nk'uko bigenwa n'amategeko mpuzamahanga. Iryo akaba ari itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'ibi bihugu bikize ku isi binaheruka kongera Afurika muri rusange nk'umunyamuryango muri ibi bihugu mu buryo bumwe cyane n'ubundi, ariko mvise ko bavuzwemo ntago Afurika wenda yabaye nk'igaruka wagarutswe mu bya bihugu n'ubundi bisanzwe bijuru Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'ibindi ndetse n'Uburayi bwose, berekana ko mu by'ukuri ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo bidakwiriye. Mu ngingo bagarutse ku kuba ubuzima bw'abasivile bugomba kujya imbere muri byose. Abahanganye muri iyi ntambara ikomeje guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, yaba ingabo za FARDC ndetse M23 banongera gukomoza kuvuga ko Rwanda rwaba rufasha koko M23. Ibintu u Rwanda rwakomeje guhakana mu bihe bitandukanye, basaba ko ibyo byahagarara ibijyanye n'umutekano mukeya. MONUSCO cyangwa se ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro z'umuryango w'abibumbye zigahabwa umwanya wo gusubiza ibintu ku murongo, ndetse kandi banemerera izi ngabo ubufasha bwose bushoboka, dore ko mu bihe bitandukanye hagiye humvikana ko zifite ubushobozi butari bwinshi, ubushobozi bukeya mu buryo bw'ibikoresho. Bongeye kandi kugaruka kuvuga ko abadiplomate mu bihe bitandukanye mu minsi yashize Kinshasa hagiye humvikana mu by'ukuri itwikwa rya za ambasade, itwikwa ry'amapine mu mujyi rwagati n'ibindi bintu bitandukanye. Bavuga ko mu by'ukuri ibyo bintu bidakwiriye abadiplomate bari mu kazi kabo bagahawe agaciro, ntihagire ubuzima bwabo bujya mu kangaratete kubera impamvu runaka, bagahabwa umwanya nk'uko amategeko mpuzamahanga agira gute abiteganya. Basaba guverinoma ya Kongo kubishyiramo imbaraga muri rusange. Bongera kandi kugaruka kuba mu by'ukuri nk'uko bikomeje kugarukwaho nuko M23 iheruka kugirana ikiganiro n'itangazamakuru ikavuga ko izakomeza kubohora Kongo kugeza Kinshasa. Ubu ishobora kuba irimo yerekeza mu majyepfo ya Kivu, ubwo ni muri Bukavu, naho bagiye gukomeza intambara. Ibintu byamaze kwemezwa n'umuryango w'abibumbye, nubwo M23 nta kintu irabivugaho mu buryo busesuye. So rero tukomeza kugenda tubagezaho amakuru atandukanye mu buryo bumwe cyane ubundi. Tunabashimira ko mukomeza kudukurikira. Make sure that you have clicked already on subscribe. Turabakunda kandi turabishimira.